bodyguard wa PDD muri za 90 gutyo. Uyu mugabo guhera mu mpera z'umwaka ushize nibwo twatangiye kugenda tubona noneho atangira kuzenguruka hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga avuga ngo ari kumena amabanga y'ibi byabamare yarinze, aho yamenaga amabanga ya Jay-Z, akavuga kuri Jay-Z ibibi bye, akavuga kuri Beyonce ibibi bye. Tubona amavideo y'ukuntu yagiye avuga kuri PDD agenda agaragaza ibintu byinshi. None uko yagakomeje kugenda avuga ibintu byinshi nibwo yaje kuvuga ibintu byinshi kuri Beyonce, aribyo turi kubuze kugenda twumva. Hashize iminsi ikipe ya Beyonce itangira kugenda isibisha ayo mavideo yose uno mugabo yari yaragiye ashyira hirya no hino ku mbuga. Mu gusibisha ayo mavideo ariko hari abari baramaze kugenda bayakuraho, nyine hari ukuntu abantu bayarecordinga bakayakuraho, ariko Jay-Z na Beyonce batangiye gusibisha ayo mavideo y'uyu mugabo agenda avuga ibibi bagiye bakora amabi yabo. Noneho nyuma y'igihe uno mugabo ko yagashyokeye gakomeza kugenda avuga amabi y'aba bagabo, avuga amabi y'aba bagabo, avuga n'ibindi bibi byabo ngazagenda avuga, nibwo uno mugabo Uncle Ron yaje kuvuga ukuntu noneho PDD afatanije ngo na Jay-Z bashatse ko uno mugabo yapfa witwa ngo Notorious B.I.G. uburyo bifuzaga kapfa. Ndetse uno mugabo nibwo yaje kuvuga ukuntu PDD we ubwe yamuzaniye $30,000 by'idolari mu 1997 itariki ya mbere z'ukwezi kwa gatatu, akamubwira ati ndagira ngo ujye kwica Notorious B.I.G. Uyu mugabo aya makuru akimara kuyashyira hanze yaje kwicwa. Bukeye nyuma y'amasaha 24 atangaje ngo Notorious B.I.G. yishwe na PDD afatanije na Jay-Z. Hashize amasaha 24 uno mugabo arapfa. Yicwa n'iki rero? Uyu munsi nicyo ngira ngo tuze kuganiraho. Uno mugabo yaje kwicwa baravuga ngo yishwe n'indwara yitwa pneumonia. Iyo ndwara pneumonia niyo ndwara n'ubundi yahitanye umugore wa PDD mu mwaka wa 2018. Bivugwa ko umugore we yari ari kwandika igitabo nabibabwiyeho kigaragaza ububi n'amabanga yose y'ibikorwa byagiye bikorwa na PDD. Uyu mugore nawe ngo icyo gitabo atarakirangiza yashaka gushyira amabanga hanze ya PDD. 2018 umugore nawe yaje kwicwa, bagiye gupima baravuga ngo yishwe n'indwara yitwa ngo pneumonia, ari nawe yishe uno mugabo. Tugiye kurebera abantu yitwa Ndongo n'inturanye nikora atuye Ruhengeri, amazu ganje agarimo. nta bayobozi babibwiye se? Nizo mapuro ndazifite. Ese nta bayobozi babibwiye, meya w'akarere cyangwa abandi bayobozi? Nta hantu nageze nabibwiye na guverineri. Wabibwiye urabizi? Nabibwiye guverineri arambwira ngo ningende ndye ibigori, ngo naratsinzwe. Guverineri no wowe uriya wahavuye. Ndongera mbibwira procureur ariho ministeri yari yaje mu Gakenke, mwerekana impapuro ndazimwereka kuko asanga ni impimbano. Meya w'akarere waramubwiye? Arabizi icyo kibazo cyamugezeho n'ungubizo. Waramubwiye nicyo mubwiye? Nta hantu ntageze nakakiri hose. Ninde wamubwiye? Izo mapuro ndazifite nahangaha. Ne meya wa hehe? Meya wa Gakenke nagezeyo. Wowe utuye he cyangwa aho icyo kibazo kiri ni mu kahe karere? Ubwo rupapuro. Ikibazo kiri he, utuye he? Ntuye mu Gakenke. Ni meya wa Gakenke? Narabimubwiye nawe. Ari hano? Tugirire vuba nawe kandi uratwumva gusa wicecekeye. Ni izina ry'Imana nyakubahwa Perezida wa Repubulika, uyu mugabo nibwo mubonye bwa mbere, kuko abaturage bose bazana ibibazo tugenda tubandika, ariko ikibazo cy'uyu mugabo rwose mwumviye hano, ariko ubwo cyumviye hano genda umusange umubwire ibyawe byose hanyuma agomba kugikemura. Mwewe murashaka ko murisha ibigori gusa?